Svaki dan za vas se sprema video. Svaki dan nešto novo snimamo. Svaki buraz dobro zna za last name. Only Burger. I buraziri moji, dobrodošli na još jedan HC video od Gloria Burger. Uglavnom buraziri moji, dobrodošli na još jedan video od Gloria Burger. Pa nisi buraz moj, šta maj, jel ti dirako, a? Razbit ću ih buraz moj dušekom, buraz moj. Uglavnom buraziri moji, šta radimo u današnjem videu? Ide drugi dio da putujem sa dušekom do drugog grada, buraziri moj. Drugi dio, prije 2 godine sam snimila to već, jako vam se svidjelo. Išla sam od Poreča do Barbarige, ne do Barbarige, do kud sam išla tebra, od Poreča do taj neki grad, uglavnom napisat ću tu, tako ja sam malo zaboravila kako se to zove, Valkanela. Od Poreča do Valkanele sam išla i danas idem od Barbarige do Poreča. Ovako to na karti izgleda. Upravo sad krećem prema tamo, stiću još i po danu, zato što ja sam već ispraksirana u tom, ljudi moji, ja znam kako to ide. Obavezno na ovom videu zakucajte 30.000 lajkova, pretplatite se na moj kanal, postanite dio obitelji burazera, uključite ovo zvonce dole da primite ovo svaki put kad izbacim novi video, to je svaki dan u 12 sati osim nedelje. Burazeri moji, ja idem sad prema plaži u Vabrigi i Stara, idem Vabriga a Brega, evo ga, to je to, 0,2 km do tamo. Idemo naći plažu od koje ćemo krenuti. Jedino što me muči kako ću ja doći po svoj auto nazad, nemam pojma, snaći ću se. Pogledajte dušek koji imam, pazi dušek, neki Hello Kitty od Lauren, stari moji. Znači dušek jedva živi, znači jako je malo, ali neću ja kupovat nove dušike pa kraj ljeta, je taman posla. Uglavnom nadam se da ćete uživati u ovom videu, idemo na plažu. Evo ljudi, hodam prema plaži. Plaža je dosta daleko, nije bilo parkinga, pa sad ne znam, ne kužim se ja ovdje u Vabrigi. I onda idem do Poreča. Malo me brine, iskreno, sama sam. U prošlom videu sam bila s Radnikom. Nemam vezu, sad sam sa čašom i tugom. Ovaj pramen sa strane me jako frustrirao, su mi pune ruke i ne mogu ga popraviti. Imam ovaj mali dušek od Lauren koji mi je posudila i to me isto brine, jer ono, potopit ću se, bit ću sama nasred mora, umrijeću i razmišljat ću kako je bilo lepo nasred mora. Bilo je lepo. Imam ovdje bocu vode da ne dehidriram, držite fige, idemo prema moru. I dosta puše vani, smrznut ću se tebra. Me i danas niš ne paše, a ono, ja uporno idem sama do drugog grada, na dušeku, a dušek ono, za djecu. Evo ljudi, odlučila sam tu ući i započeti svoje putovanje. Koliko vidite, moram ići skroz prema tamo i samo slijediti tu crtu prema tamo. Znači samo uz obalu, mislim uz obalu, neće ja moći biti uz obalu, moram malo ići prema... Uglavnom da, tako moram ići nekako, vidite. Psihički se pripremam sad, skužila sam da imam šlape na sebi. Tako da će, to je dodatni problem jer moram se šlapati cijelo vrijeme sa sobom. Imam to sam glupa mogla biti, mjesto sam hodila bosovi tur, ali nema veze, ajmo ući u more. Da, stari moj. Ulazi u vodootpornu maskicu koju sam platila 20 kuna, šalim se. Da vidimo kako je more uopće, čekajte. A dobro, nije toliko hladno. Ok, more, jako je prljavo, ali nije toliko hladno. Gledaj kako jadan dušik, pa ja ću biti puna mora sad kad legnem na ovo. Trebam si nekako namjestiti čarape gore. Marko Vulečić, sad tek shvaćam kad si rekao života robi. Čekaj, ovako. Ovo je samo moja odluka bila, tako da sad bi ja trebala leći, jel? Ne bi odmah dodirnula more, joj. Čekajte da se legnem, stari moj. Pa ja ću 100 puta padat. Ako me sad opet meduza ne opekne, neće nikad. Sad ću se probati držati ove crte i krenuti jednostavno prema tamo. Ali ću preći crtu, zato što drugačije ne mogu. Takav je put, šta da vam kažem. Preći ću crtu i sad ću se vući ovako po crti. A ne, ako idem dijagonalno. Ako se vučem po crti, duplo duže će mi trajati. Treba sam malo umjeti, već mi je vruće. Duplo duže će mi trajati. Tako da, o stari moj, ovo je show. Kupala mišića mi je na repertuaru. Još valovi danas po vjetru sam išla. Ne, umrijeću! Zašto ja svako ljeto moram umrijeću? Evo, slabo mi je polagano, nema veze, Gloria zadrži strah. Ljudi, teško mi je snimat i u isto vrijeme jako brzo veslat.
Ljudi, teško mi je snimati brzo veslat, tako da javim vam se čim dođem do nekog određenog dijela gdje ću se odmoriti. Strašno. Evo ljudi, čisto da se javim da napreduje brutalno, da ide, da ruke ne osjećam i da uskoro moram uzeti pauzu za vodu, ali se u ovom dušeku jedva mičem. Tako da čekajte da okrenem kameru. Evo me, javljam se dalje, tu do otoka dolazi mi jako su visoki kameni. Kužite, o tom vam pričam, ne znam da li ste vidjeli dobro, gledajte. Ste vidjeli kako je visoko kamen? Tu ću sad probat negdje se nasukat. Ja se idem nasukat. Da, tako da mogu popiti malo vode. A koliko tu rakova ima, ko zna kakvih životinja tu ima, užas. Ajde, bar neću se nasukavat nigdje. Ajmo Gloria, nastavi dalje. Ovo je bila, ja mislim da je bila loša ideja uopće doći do ovog. Loša ideja. Koliko rakova ovdje ima! Koja mene tjera da dođe na tu! Isuse Bože, di sam ja? Gle ovo! Stari moj! Dodirnut ću nešto ljigavo! Užas! Će bi sad bilo reći da se ne bojim. Ljudi, toliko se bojim da sam se sad upišala u moru. Ali dobro, sama sam i niko ne vidi. I sama sam nasred mora, ali toliko se bojim da sam se upišala. I opet si predomišljam svoje ideje za video. Ja stvarno molim da nitko ne ponavlja ove ideje. Evo, ja vas stvarno molim. Niko, niko ne ponavlja ovo tu, molim vas. Molim vas. Ja sama sebe sad preispitujem. Doslovno sam se upišala od straha. Doslovno, ali sam sama pa me nije sramota, sama sam u moru. Još uvijek nisam popila ni malo vode, nemam pojma koliko sati je i prošlo, ne znam ništa, niko me ne može ni nazvati ili sve na zrakoplovno, zato da mi ne ometa snimanje. Trebam si malo pomoćiti kosu. Ali dobro, znate šta me tješi? Nisam srela stvarno na jednu veću ribu, niti meduzu do sada. Ili su svi jednostavno preduboko ispod mene. Ne znam šta da vam kažem. Ali da. Uspjet će Gloria, uspjet će Gloria, pa znate vi mene, tebra, pa Buraz je uvijek uspio. Jednom će se desiti da neće uspjeti, ali šta da radiš? Život ide dalje, život neće ići dalje, ali nema veze. Ljudi, ja nekako moram popiti vode, vjerovali vi ili ne, pogledajte kako sam sve namjestila. Pala sam za malo, hvala Bogu nisam pala, čekaj, se vidim, okej, živa sam. Pogledajte kako sam namjestila sve. Da mi stoji. Pogledajte kako glup dušek. I ovako ću sad napokon popiti malo vode, malo pauze. Ću se napraviti. Nemate pojma koliko sam ja umorna. Ovo je strašno. I čudno mi je pit vode. Oj, opet ovi doživljaji razno razni i prekrasni. Evo ljudi, čisto da vam snimim kako pokušavam snimati sa dušekom. Kako pokušavam plivat. Još malo sam tamo, na pola puta sam, montažu ću staviti ovdje gdje se nalazim. Jako sam sretna što sam uspjela uopće doći do pola puta, iskreno. Zato što vidjela bi vas da ste sami. Vidjela bi vas. I jedva čekam sad doći, ja sam si točno izračunala vremenski koliko mi treba i vremenski se sve poklapa. I ja čekam doći na svoju plažu, idemo do... Planirala sam ići do Luna parka, ali odustajem, ne idem do Luna parka. Idemo do plaža, do Picala koji se nalazi u Poreču, tako da i to je pobjeda. Ajmo mi polagano. Evo, jet ski će me pregaziti. Koliko vidite, više ne pedaliram rukama, nego pedaliram nogama, zato što jednostavno nemam više snage, prejaki su valovi, tako da sad se sa nogama nastavlja, tako da sam više u moru sa cijelim tijelom. I ja se uporno bojim meduza. Ajde dođe morski pas, ali meduza nikako. Zašto sam spomenula morskog psa sada? Užas. Čisto da vam zoomiram. Evo, zoomirano je. Ja trebam tamo završiti. Trenutno sam tu, koliko vidite, malo usredniček, ali ćemo završiti tamo, ok? Završit ćemo tamo, ljudi. Ljudi, po putu sam izgubila vodu. Kako mi to jedva izgovori, ne znam kako sam uspjela po putu izgubiti vodu. Jer ja kad veslam, to je ono, oba dve ruke i to ide jako brzo, tako da ne veslam cijeli dan, brate, do drugog grada. To je ono, rad, ljudi, rad. I tako sam valjda nekako ostavila vodu nasred mora, tako da žao mi je zbog životinja.
Žao mi je kornjača, zato što je plastična boca. I molim Boga da negdje sad nađem. To usput zato što valovi će gurnut, valovi su jako jaki danas, vjerujte mi, jaki su. I valjda će opet doći do voda do mene. Ne znam kako sam uspjela to izgubiti. Em ću ja dehidrirati, em je loše za životinje. Užasno sam osoba, u budući idem bez vode, pa bolje da ja dehidriram. Ali ja se još uvijek nadam da ću ja naći tu malu bočicu vode, jeli. Joj, moje isprike životinja, ja toliko volim more, baš mi je krivo što se ovo desilo, ali... Evo, još malo sam na plaži, ljudi, još malo. Dobro, još sam daleko, ali... Gloria dolazi. Gloria je uspjela po drugi put u svom životu. Nije da sam ovo jednom napravila, ja sam ovo drugi put već napravila, ljudi. Drugi put sam ovo već napravila, ne mogu vjerovati. Ajde, Gloria, još malo pa si tamo. Sad kad izađem van, ljudi, ono, otkud je ovo došlo, te bra. Ali doslovno, djevojko, ne znaš ti otkud sam ja sad došla. Evo, ne mogu stati na noge. Evo, moje šlape su tu, okej. Evo, moguće. Evo, ne mogu hodati, doslovno. Tresem se cijela. Evo, moguće. Jel moguće? Tamo iza. Jel moguće? Tamo iza, ljudi. Tamo ovako. Wow. Evo, ježim se zato što, pogledajte mi ruke doslovno. Pogledajte mi ruke, noge su mi ispod isto takve. Hladno je i puše i uopće nije za stari moj. Sad ću opet zaplakat. Opet sam uspjela. Vidite, ne starim ja, neka su mene godine, opet sam uspjela doći sa dušekom iz drugog grada. Pogledajte, od tamo iza, cap. Dobro sam ja rutu napravila, malo sam tu išla po dijagonali, zato što nisam htjela sve ići ovako da bude kao sigurno mjesto, nego sam išla više po dijagonali, tako da brže dođem. Gle, polagano. Pada i predvečer onako se spušta, nema ni puno ljudi više na plaži, ali ja sam stigla. Idem se prvo smiriti da mi bude toplo, jer tresam mi se vilica doslovno.